of eeggadhu naman taane shariikin naman taane hiriyaan godhatin nabiyyi rabbi alayhi salaatu wasalaam arrajulu calaa diini khaliilihi jedhan ilmi namaa gurbaan diinuma yookaan haaluma hiriyaan isaa qabu san irratti tahaa jedhan san dhaalaa jedhan ergaa rabbi alayhi salaatu wasalaam yoo nama gaarii shariikte nama gaarii shariikuu saniin amala isaa dhaalta amala gaarii dhaalta yoo nama badaa shariikte ammoo amala isaa badaa san irraa dhaalta waan ta'eef nama badaan shariikin maaliif rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan falyanzur ahadukum man yukhaalil tokkoon keessan eenyu akka hiriyaa godhatu eenyu akka shariika godhatee wajjin deemu wajjin jiraatu haa ilaaluu jedhan kanaaf nama hiriyaa godhattu laali nama badaan shariikin nama badaa shariikuun amala badaa si dhaalchifti nama gaarii shariiki warra gaarii dalagu jaaladhu nama amala bareedaa qabu dhiyaadhu isa jaaladhu isa wajjin taata maaliif hadiisa anas irraa odeeffame keessatti arabiyyiin tokko ergaa rabbiitti dhufee faqaala lahu mata saaca yaa ergaa rabbi qiyaamaa yoomii jee gaafannaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maadhaa acdatta laha jaaniin maal qiyaamaa qophooyteeti ati qiyaamaarraa gaafatta jennaan maal jeen arabiyyiin san hubba allaahi wa rasuulih yaa ergaa rabbi ani waan biraa waaniin qiyaamaadhaaf qophaa'een waan qabu jaalala rabbiitii fi jaalaluma teeysaniin qophaa'ee jennaaniin rasuulli anta maca man ahbabta jedhaniin ati abshir gammadi nama jaalatte wajjin taataa jedhaniin kanaafuu nama gaarii jaalachuun nama amalli isaa bareedaa jaalachuun nama amalli isaa gaarii hiriyaa godhachuun akka isaa wajjin kaafamtu si taasifti jechuu qiyaamaadhatti murteessaan achitti waan ta'eef nama gaarii jaaladhu nama gaarii hiriyaa godhadhu nama badaarraa fagaadhu